ngato. Oh, Apa kali hari sekali? kok ki amen anu rek. Up. Diminta air. Arek panas. Wah arek dowo. Ya mare ada kilau gaulan lagi. Orang ki amen up. Apa kok? Jokat. Ibu mundur aja. Bukan menagar tuh. Pak arek dowo kerengan Pak. Apa sih pakai lagi? Apa? Oh, pas panas aja. Panas tak nih serak kok, Pak. Nang tenggedeng ya rek bangare. Capek. Malam kau udah kiki ngumpul bentang Jakarta. Hah? Kiki ngumpul bentang anak tentang di cewek dekat atau duku. Tani serak ya Pak kanang Pak. Yang tanang re, giling je. Mendingin tani serjo apa makin ganteng aja contoh lecet tani cewek lekas. Udah kunan, gue mau nabi ini apa teh gue jual sapeng kok. Keluar kafe. Sabe na kang kakang aja. Ibu kandeng jual apa cok? Pabrei ngobu sape mo deh. Ini nyaman. Panas. Jadi kaki tanah orang ngumpul, Pak. Hah? Tanah orang ngumpul bentang Jakarta. Tak tahu yang deki dong. Wong nongkrong bos ngabos cewek. Ya maju. Yuk, lagi belalap pol. Mulai. Kaki boy cuman. Bah. Aji ya. Aku udah tahu. Yo, kat. Buruk ngono. Lematang Bapak. Giling nganggap bingung itu tetap. Yang biasa dong. Anak-anak udah. Yo nabi ini apa teh gue jual sape. Jual bandeng aku. Aduh. Udah ntar aku aja nah. Iya kilas satina. Gimana? Teracem. Hah? Teracem. Kuraceng. Saya nggak tengah sih nggak jerongkong aja. Jerongkong sang siang nga. Ah, ada jerongkong. Mahin orang boy mayuk ha? Noroy. Nunggu nora. Iya lah. Lah, jangan deki. Anu tak berbaik cewek deh. Bapak yang naksir nanti. Naksir. Mau tak asik ko nga. Ini naksir. Mare nari punya apa re? Jengku pakai sematre. Anu sakit. Yam. Iya. Tebu ya. Panas tahu. Lang ko mga kaya nga cawe are. Hilang makalah. Galing dulu kan. Nanti dia makalah. Lihat dulu. Dia nak situng. Dan dia nak dua porpor itu. Aduh, apa sih kelaku? Lakuan tadi kelakuan panas udah. Sebenarnya benar aku. Iya juga. Demi pang udah ya. Aku nggak tahu. Tak dibuat kiri, tak datang. Aduh, ampo habis mundur lah. Bertelepon. Cari deh, jasan datang apa hari ya betul. Itu udah jasan lagi ya, mungkin cas. Jasan lagi nanti dulu, kamu dengar ya? Konan nyono. Ada arang lagi. Aduh ya kok. Nah, jadi tadi tuh ngobrol pang. Nah, coba ngobrol aja. Kira asa di situ. Aduh. Sudah tinggal ke kawan. Ya apa ini? Aku kudu kaki. Mari ngare ki guru ya cek tang Bapak. Aku baca kalau kan lebih ring tua dengan itu. Jeling kan. Ore di mana mana dong ya, Rek. Isa laring tane. Iya aneh ya aku. Ini sawi nih bocah. Iki nang gudang saper aja lah. Oh iya nih. Saper ki anu ki nang ki becabur. Ada berapa urusan ini? Apa nang sesekon. Jaga telan kap. Orang ke kotor kapi mreng. Area kotor kabeh area.
Kan temuntang sampai mau kudu ngerajem mung karo mele apan sadua macam mole. Aduh, mun teti anang reng tane. Lain benar. Ya kada kan mun kota lu mahara. Ara apa mau nengko? Lagi kan anang semua reng semua soki deh ya lain benar. Yang tapi mung karo keng ngakake dia mungkin ngadua tang kesogian mentang bapak cuma reng istana anak kayak oke. Par cocok buring sapen. Nih bener. Dije. Wah songsang male. Pada ya ro. Di Nih kaki. Kayak temu aja sehat. Aduh. Ero. Nih bener. Apa wae songsang kan akan tok atas. Ini rokok. Wadah. Kita amal lagi nang. Ba, ning ngocak tungin ki puro sokian ben. Ya kan ken isap. Rek, Lu kok kok larang ya? Lu lambu. SF. Labor. SF. Sabuh selalu sempurna. Nah, je. Tahu. Sabuh, tahu sabuh kage. Budu mas Kok ken kok heran obung kake dia minta lemano. Ken tak anu tak beri yang ru. Iya njor selalu go. Ku apa mun ngaman mun. Kayak tero tahu reng bini jo. Punya nelpon atau kan kok. HP jadul punya nelpon. Ya mun HP belok sap Iya nelpon. iya lah karo kok sred di hadem aja kok. Waduh. Ya bakun menangan nang kok. Kulah. Kok menake ajule sapi situng we karo ken cewek. Kon je reng bini ka tertibi karo babes. Boreng lagi apa bah minta cakang mintaan kering bini. Aduh mungkin hanya manang gerandong Cinta itu sebagai lelaki harus memberi kepada wanita, tidak boleh meminta. Enggak boleh itu. Oh ditaruh di mana harga dirimu? Yang wajib itu perempuan memberi sama lelaki kan gitu. Kurang semukin deh sebin. Cuma lengken tasiku mon. Lagi sih kita dung sa sinding bola. Tambu. Mas. Jeul gaul ada ya. Marambu kan lu ambu. Tojo kan lu. Kul. Rasa tak salpang korong sarung hari. Pinam ambu kan lu tojo den. Kok ki entar melero ceu can ko. Paksa. Deki hindem aja paksa. Terus. Kosong. Tojo. Jangan melero ki bro geng. Hah? Jangan melero Oh ding anu ding siapa? Kamu nih. Iya, iya. Ini tojo tojo. Mana? Tenang. Asli orang keberatan gitu. Cara rasa tak salpang. Tenang. Ngeraja, ngeremes bureng kaki. Dengar kilo boreng mon baca ge sehat. Jadi om anu nata betang. Aduh. Bau dah. Bugel. Apa? Hah? Abu jandek. Ngar koki sarong are kina. Oh, kemarin makin kau ki puru mari ki yang are deh ya. Tak lain menakan dua re tak ning dosoro orang tuan pasti tiap. Kalau kau tidak, tak rek toki bulok kok. Ita ya. Pagar le jo kayo. Mat le jo. Lah karan jengan akan dolim lah karang ngaderi ya bener mak. Wong zalim. Wong zalim. Tahu ge. Yang ada orang gerandong. Nah. Kaki be hafal jo. Karem bumbu lampir. Siapa di rekore? Kok. Oh, nah ya. Nyaman kok nyaman. Duh, SF. Sabu selalu sempurna. Oh. Tahu ge. Sabu diserot. Kok kempolan ada boleh kita sempat meleras setai. Sabu. Are. Berat lah bela coklat bener sabu. Tahu ge. Aduh. Nyaman kan? Nah kebelang. Bengambeng. Aduh, apa gaya din nak tu? Ya pulakin tak teman aru. Oh bang, seru kota jam. Kau tak teman melengak deri ya yo. Cek nyaman ge bila ada ge beli kan. SP. Iya, sabu selalu sempurna. Kemarin mah minta ketahuan kita cuman penyamaan. Ya nyaman dong, kong malah diem kaki. Nama, kon patroli itu tahu. Oh, jangan mojo. Le. Aduh, kamu dah ya kok kiai meli. Jam berapa pengadari rokok? Hah? Jam berapa? Terus tahu ya? Hai bule mbak. Larangan. Udah larang. Bobo. Ya, sambung gak boleh tanya. Iya. Aku rokok oke. Laro. Kami udah beda tanda kok. Kita kemana? Wayo bunget tuh. Lemah. Nyaman. Mau tahu pengapuran? Aduh, nyaman. Dia menakan ada tinakan gaul kapi reng babar, reng buah-buahan. Kok kan rok noro. Aliran wong zalim. Ngerti?
Wong dolim. Jarang tiang. Jarang tiang akan awam yo. Bapak ya udah tindakan awam kita bisa kakek bisa. Ada siapa cong? Tokang kakek. Grandong. Deh tokang. Bagus. Tino kok ada ya bayo? Anu. Kok gintar mulai rojok. Lagi begi Iya kinan santai. Om gue ya. Nyoba gini nyoba Udah gini. kana abu deui anu ndek rojok. Kuyo. Tadi. Lima yuk. Puncakku na zaman boy are aduh. Ada baik ada. Kelakong Ya ya. Ya. Yuk. Ceh. Ya bener ceh. Yuk. Ya hati-hati ya. Yuk. Aduh. Tak bisa. Aduh ya Allah. Ya Kang Bapak dena. Aduh, teh. Ya. Aduh kakek teh. Beres. Beres teh. Ngumpul teh, ngumpul teh. Lagi beres yo. Anu apa kintar? Punya gue siapa kayak gini kok kamar menyamar main mulai yuk. Deki, ngumpul Anu ngumpul. apa bro? Kok lamaren nolong ngarep. Anu lagi merah magi dipakan nih jong. Ah, Derma. siapa tuh kotor Siapa nego bener? tersinggung. Apa kena buri ngajong kemotan itu. Dok pada ya rek. Ayo ke bola bi ya jadi aku tak terwari dah. Ayo kah, mulai. Demah teh. Anem cong. Jo. Dang. Padahal apa? Kaki kalakal bapak. Ah, ya mulai main orang kau yuk. Main mulai. Kaki aduh ya aduh. Kayak coklat. Mulai yuk. Pakai potongan tangan neng retang Bapak. Apa? Ada campur. Paling ganteng dong. Jalan soko coba. Kok kurang mangkara jalan soko tuh karena udah nang. saya ya. Malam dong. Dengan golong benakan atau Asol aku. Iya, baik. Ya jaket ke babi. Mantap. Pakai nakan atau bumbulan ukur. Jadi aja mulai lah. Mulai bayu. Tunggu orang jalan. Selala dong, kubu dong hikonin, lalu bulia. Mayu ka mayu mulai. Aries ko jam merusak sim. Matay ngang, kau tuh tina kana dolim mabudung grandong, jadi mo teman bodoh kana anu santai terus. Yuk.